Ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance hagasi ba arjung tayo kalapin mi ya kajing penbena bahkan si Shwashi Teng ya ketulap jong ki menteri sarkar bat kum juru ikinang tre sarkar na kabenta ubena ya yong bat jemang namar kajing hab ban kunai ya kepisah kajong ke sarkar ban ya khon ya ke kelam COVID-19 hakajela. Kani kajing penbena kalamin Chief Secretary Kejelau MS Rao ubala pentep bagi sarkar kelarai ban si Shwashi Teng ketulap jong menteri rangba bat ki menteri sarkar jong naga benta ubna yayong bat jemang jong dengan senam. Katkum kejing penbena loong bagi kejing penslam yang ketulap kan tray kamru naga benta ki officer IAS, IPS, IFS bat ki officer rangba jong kejela ki bangat tray syabar kejela. Nalor kani kejing penslam ka balai pusan nak sispa kan longru ya ki officer ki bahap apok ka group A bat ar pusan nak sispa ki bahap apok ka group C. Kani kerai kan om kentup pat ikinong tray ki bedeng nak tenat ka kot ka kia bat ki bahap ka group C jong ka tenat pulet home guard bat civil defense bat kumjuru ikinong tray ki bahap apok ka group D bat ki bayo bai bam temen. Chief Secretary ulong badai namar kejing hiar ha kayo ka kot jong ka jela ka sarkar ka don kam ban kunai ka pisah kenang bagan yo bo nak benta kejing don kam ha ka benelek persya ya kejing pang COVID-19. Deferment kan long effective number 1 50% ke cross salary jong ni ki Chief Minister, Deputy Chief Minister borok 50% deferment. Nama don pito kabar 50% again yaki All India Civil Service. Kabar kentup yaki IAS, ki IPS, ki IFS nata ki Central Services Officers ki bawan on deputation. Okay. Nata kabalai 35% yaki group A, B. A and B 35%. To nantai ki group C 25%. 50%, then A and B 35%, and then C 25%. Mo kita kabamut accept mo like no pada officers staff of the departments of health and family welfare, and number 2 employees C employees ki category ki group C employees jong ki police but home guard ya kita ngim kita ya kaneka deferment kabar ya ki municipal board ngim kita ya kanero namar kinir ngisi magita ki frontliner mo donang ta no deferment ya kini ki salary ki bang hapseu ya kini ki group D mdon deferment nang tai ki pension ru mdon deferment ka deferment ko lang dagina tin kan mau bah ngakwa ban batai ni ko lang bat ngia suthu bakla ka kot bat ka deferment ngimban se ban defer katu kan ni persen ko mau pi na kamenta ka salary tin lekan ni ka deferment ka selong tang yakini ki crucial time ka bingidon tin hadin bangilaya kelalong normalize biang ya ka economic activities te kamut kata kalaya itu.